بخمل وروشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل وروشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بيت فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيت فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخل وروشه شيرين وخوشه شيرين وخوشه زمان كردي بخل وروشه شيرين وخوشه شیرین و خوش زمان کردی Gelek abi. Valla. Gelek zıplasın ya. Tamam. Merhaba. Oo, hevali siyasetçi. Oo, hevali okeyci. Merhaba, merhaba. Ya heval no? Hunçu var onun içine. Mahun hali poli ne halin? Jbo khode rabın poli bakış bakın ya. Şu kadar zanım. Bu ediyse kare malayca yerekir. جان هوارا من پوله پاکش بکن قنبه هونجی راحت بکن امجی کاره قوال یوسف من جانه که کاری مال چی نکر اجی جوین evin هبو یوسف آش تبرنه جبرك ودجي كردي حصدكي ازوي جارل تناخ آش تا یا خلف راشي وين ما مصطفى و جزا پول باخش کنه بدوه جبر و کی اون را من باخش بکن راشي از ایشم کن تغجيه كده برده خبر دی میبینی شو کار ماله چه نکریه روز باش شوانو çavan صابي ماما والله متشكر Anne tamam geç kalmam. Yani kursu bırakamam ya. Üf, hadi görüşürüz. Süreminden elmamızı denetemem. أنا كافر مروني بتفجز عربي دي بيبي أفكر دي بيبي أو تشز عربي أبو؟ Zaravi Kurdeli'ne mamoste ez Türkiye'li peyvim. شو ما قلت لك بيبي هذا كابيل مربيش Valla mamoste dev bavemin jimene yani Türkiye'de akfın. شو ما قلت لي بايت كردي نظام Çavan zanlaması dev bavemin naberi kadar Kurdi de akfın le jimene Türkiye'de peyvim yani. من نفهم كيف شو ما تكردي باشي نابي يعني شو ما كرديات وصا زو بيش نابتله يعني شو ما وصل شو ما مثلا دياتا بايت بتر كردي نابي Valla mamoste dev bavemin dibejin ku zarak khore em Kurdi na peyvim. Ku yani Türkiye hin bibin. Dema ku diçin dibistani yani zahmeti nekşini cibo yani. سدما کم زانینا تیا کردی دو باوی تنه لی ام اگر پشت خواب بدن وان تشتان جبو پیشروج ام خطریک مزنه gerek em van tiştem vaka astengi ne bilin mesela hevala eylem Türkeli pediviya Kurdi ditiye je has kiriye u Kurdi him buya gerek em van tiştem bibinin يوم مست يوم إنسان çok diyor bazı kapıda kippey be ya. Valla mesela ezber mali izle kardeşim anne nasılsın? Valla rajaşım kakwa hatta kahve berramda. والله تبر خوش بتوالي كلام
Yani birastı jimor şaştın yani. Yani mrul çi bejiz vera uşa enteresan onu zanyen. Çava malbataka Kurdi, malbataka Kurd, dev Kurd, bav Kurd, zarok Kurd. Na malbat ederek dev bav zarok kharab Türkiye peyve. Bir hoş ku birav hevre Türkiye peyve. Az nizam ço yani derke bir kuça Kur'an'a Türkiye hevre peyve. Baş yani bu zamanek nava malbat ede. Ne jiyandı ne ahaftın. O zaman edi Trasras o zaman tu zaman da jun bel mrenir yani. Birastî mamoste. Pêwîst e ku meriv bi evîndara xwe re, bi dergîstiya xwe re û jina xwe re gerek meriv bi Kurdî biaxive. Gerek hêstên xwe bi Kurdî bîne ziman mamoste. Meriv dikare wiha bibêje. Evîna min, evîndara min, gula min, sosina min, rihana min evîna te wek ava Dicle û Feratê di hendirê min de diherike. Her peyvekê te ye Kurdî di dilê min de dibe pêt û agir dilê min de helîne. Tu gulî ez bilbilim, tu zînî ez memê te me. Vallahi Yusuf destana meme uzine khund ew bû helbestvan te peyvê çiqas xweş got aniha canê min dixwaze ez jî bibim helbestan û bibim evîndar û bibim me. Şugaliz bülbül temme, tuzini ezmemi temme, hatta bimrim ve dünyayı, kıyameni aziyetemme. Xweş. Gemine hoş ya ama. Gerek birav li malê, li Sûkiye, li bazarê, li her der Kurdî biaxive. Binin Usif bestanên Kurdî xwend, çawaket bin bandora zimanê Kurdî. Bûyî wek helbestvanan. Ya vallahi mamoste, naz fikrim, ya gerek em li her levere jiyanê bi Kurdî peyvin. Mesela li kahve em okey em bi Kurdî bilîzin. Eko, okey, bu Kurdî ne nîz? Branaya kahve. Eko, okey, bu Türkî bilîze, böyle merî xwe mi bibîne? Ez xelef. Mesela Usif, li postaxanê dixebite, wexta ku kalek hat, rebeno bi Kurdî dipeyve, bi Türkî nizane, ve beçî, Usif bi Kurdî alîkariya wî bike. Zilan, Zinar û Mirza. Le partiye gerek hemû civînên xwe bi Kurdî bikin. Gerek her tim bi Kurdî bipeyvin. Rê wallahî ev Xwedê ez ê fermanekê derxim bira her kes li her qavê bi okeyê bi Kurdî bilîze. Ez jî vim serokê okeyvanciya. Serok xelef. Mamoste. Bira ceza wan jî polê paxîş bikin. Mamoste, pêwîstekî em televizyona Kurdî temaşa bikin. Gelek kes jî televizyona Tirkî temaşa dikin, dikevin bandora zimanê Tirkî. Bele vano, birastî jî we tişin gelekî xweş gotin. Yani dev şaneka jî berdin, hevalê xelef jî gelekî xweş gotin. Yani axaftina bi Kurdî hindirê malê de baweriya me de karekî gelekî pîrozî ye. Yani siyasetmedarek, şoreşgerek bi çi awayî tê dikoşe ji bo berjewendiyê xelkê xwe, axaftina bi Kurdî jî nava malbatê de, li kûçeyekê, li kolanekê, li ku devera cîhanê, li ku devera dinyayê, li ku devera welatê bera bi yani ez wek hev dikirim. Ji ber çavan o, zimanek dema got malê de neye axaftin, zimanê dema got hinderê malbatekê de neye axaftin, ew ziman çarnûsa wî zimanî dibe mirin. Ji ber vê jî zimanê me îro rewşeke pir xerab tê ye. Pêwîst e di hinderê her malbateke Kurdî de televizyona Kurdî were temaşe kirin. Ji bo ku zarokên malbatê
هینی کردی بن فلسفه آوا هشمندی آوا نرینی آوا رابون و رشتاندن هم نوا مالی ده گرکه بو کردی بن جبر بنا آورنو یعنی قرص زمان تنها سری خود تیرینا کده و ام زمانه کی جمرنی رزگار بکن جبر بنا پیوسته هر حوالی بده که یعنی پیوره کوی هیه بر بسیاری کوی هیه نه تنه ببر قرصه هین ببر گرکه درکه بجر وجی تشته گوری بر هین دبه بده مالبات اخوه و لسر پیوستی زمان جی شلوه بکه و گرنگی زمان نشان بده بله اوانو یعنی باندورا مالباته و گرنگی مالباته نه تنه بو زمانیه لسر کسایتی مروف بخوشی باندورا کرمازن دیله چما جو زمان رو بجن زمان زکماکی زمان دایکی جبرگو زاروکک جدایک آخوه دنگان دستینه اینا که چالمه ذکر دیا خوده دست بستاندنا دنگا دکه دایکای عادز دبه و دنگان دستینه دایکایی که خوش دبه و دنگان دستینه جبه بینا باندورا مالباته لسر آفراندنا کسایتی انسان جی خود رولک گلکی گرینگه نو صحیح یعنی شخوا هفته در باس بویی ما گوته بو امه به هفته لسر کار مالی یه سر مالباته راستن بله وانو که او کارا چکری کی خبتیه؟ کی خبتیه؟ کس نخبتیه؟ افشرمه کی گلی کی مزن یعنی بله والی مزن ما مسته من هم تشت نویساندنه در حق مالبات تو باندورا بده بخوینم کرم که مالبات تو باندورا و مالبات به آوه که خوزایی و به میلیونان سالان ده آوا بویه او حتیه و راده میلیون سالان برنها مروواهی وکی کری آجالان دجیان هیدی در پیواجه دیروکه ده مالبات گیهاشتیه روشا ایروی ایرو مالبات بویه بنگه و خمه جواته د جواکه ده سازی و ریخستنا هری پچوک لی یا هری گرینگ مالباته براستی جی دما کمرو مالباته میزه دکه روشا جواکه جی دبینه روشا بشروجا زاروکان و نفش نجی دبینه د مالباته ده بنگها evine hest çan u perverdeya mirov jî tê hunandin ji bo wê jî seviye û radeya malbat û civakê nêzîkî hebin rozum ew qast nivîsan piştrez fireh bikim mîna gelek spas dikim min hevalno yani hevalê Mirza hem karker be karekî giran dixebit hem di partiyê de hem jî karê rêbetiyê dik hem jî karê sendîqayê dik sendîqaya karkeran dik yani gelek karan hevre dike tevûsa jî heta roja îro hîn rojekê ji derza xwe nemaye hîn rojekê jî bê karê malê nehatî derza xwe yani ev çi nîşan dide mirov bixwaze bi rastî jî ti asteng ti civînên siyasî nikare bibe asteng li hemberî hînbûna ziman بگو زمان تشکی زندی هر گاو بیشتر لازم دیگه هر گاو دکاری زمانی بخبرتین هر گاو دکاری زمانی پیش بکنیم باشه وانم دویدار تیا به دکار بچکن فرح بکن ناموسته بله گله کی باشه به هوانو کار منی مالی یه هفته چویجی پنج پیک مگوتون او پیوانا مگوتو دادگه پاریزر ماف و زاگون پنج پیوی مهبون من نوا هوا کده بخبتاننا ماموسه بله والایدم من دو تane çekir یک زاگون یک شی دادگه باش چو هته زاگونیه ماموسه زاگون kanune دادگه شی محکمه کارل مرا که خوب نویسینه evet بله کرم که خوب نویسی گودار بکن وارو تماشا بکن چوتیه گو هبن نشان بکن اما نسا راست بکن هر کو بچه گرک کوین بهتر چوتیه درخینه
Kerem zengin ki birin bukuyun. Zagona ku serdestan çedikin ev zagon dijberi gele. Avokatayın domin çubu. Dadge. Kerem koyuş bini. Sip pişren o avokan saras bakın, şirove bakın. Vali Kerem. Zagon çubu. Kanun mu mamosta kanun Zagon yani kanun. Bukuyun da ki bilen. Serdest de roje kirli dadge he gelde ben dat kırın. Gelek spas diken. Bele vano. Peyvemeni dıçubun. Bele vana dilan. Mamuse parezer dadge hande yani mahkemede mafi murova da pareze. Minak bu hoş şekil. Bele Kerem Bey. Ama no hedi ame peyva jebe dikin yani. Ki jatip çıkarı nahiye. Boçu saati Nisan'dan. Ame hedi şirove bikin. Kerem Bey. Havana bala kubedin hava kavala dilan. Ve se peyva parezer. Havana tarifte hedi peyven. Başindi ba. Ya mamostas. Peyva indirim de ya kırdak mırdak cinav kuminav hala pır zorin ya. Ben afrem. Zora ya. Droje gede çe nave. Emin gelek okt nevder bas. Havana zilan. Hava ka khoy pey dengi ki brind bukhin. Gele Kürt, gelek be parezere. Spas dikim Kerem Bey. Başta varlı peyva me indi çubu. Mamoste peyva zaningeh ez bejim. Bele vara sidan. Zaningeh dibistana mezin. Ji üniversiteci tegotin. Bele dikka Kerem Bey. Ez peyva faji. Kerem Bey. Ha, peşi fakış bek. Tışnabe. Tamam bes. Hava kakı binirsin. Çoğun annesin, bilirsin, ama kış çabuk kuşları başına. Bu gondura serimiz ki hoşça razı bakın. Manzaranın çeşitli çe peyora ayna çiye. Kem başı, havano godar bakın. Havala sidar. Hava hedi bu kuyun dakiki bilend. Li bajarê Silêmanî zanîngeha Kurdî perwerde dide heye. Spas dikim. Li bajarê Silêmanî zanîngeha got bi Kurdî perwerde dide heye. Çewtiyê vê heva keçinin. Mamoste. Li bajere. Baş, spas dikim. Bir dikim. Haftaya çûma got çi? Navdêrên got piştî daçeka werin bê istisna yani bir şekilde bayekî giştî kî ji navdêra got piştî daçeka werê tê tewandin. Ji bo lê çi ye? Lê daçeke yani edat. Li bajarê. Wekî din Li Süleymani'de. Şapkaya Silêmanî. De. Li bajarê Süleymani'de de gerek kadar. Li bajarê sê ji gerek tertîpa mezin baya. Li bajarê mezin bu tamam. Li bajarê Silêmaniyê. Li bajarê Silêmaniyê
زانیگاه گو بکردی پرورده تا چی نویسان دیه؟ هم و gerek ben. ها؟ اف چوتیه که پرته دوباره کرنه بارم جبرگو و دنگی و دترکی تنه herkes perverde dixwîne valat dixwîne wisa ji nivîsîne çê nabe perwerde li bajarê Silêmaniyê zanîngeha ku bi Kurdî perwerde dide heye zanîngeha ku baş e heye gerek cuda ban jî peve be çima valê zinar taraz got lê çima perverde de heye mamoste. Mam hey tuştek ifade nakıcı. Na tiştek ifade dike havano yani valê zinar baş got heye tam sev bu te xoşan lê çima ev he ji lêkera hebûn tê yani hebûn lêker ev ye ez jî vedgere ser çi li bajarê Silêmaniyê zanîngeha گو کردی پرورده ده هیه او هیه کسی سیمین و یک جمار قرطافا جنابکا پیوبستیه بلیکری رهاتیه جبوله پورتی نیساندن پشتی دنگدری هاتیه yani لسر گوی و خوشتی دنگ خوشتی لگرک بزنی بن چما اولو هاتی نیساندن باشه وانو آنا ما هبوك خوب في هواي قداندن يعني بيبين قمدابون من نوا هبوك هذا خبتاندن بله وانو اندر باسی مجال خوب بن هفته چو يعني حتاني هفته چو ما چار جورين جناب کستاندن یک جناب که کسانه جناب که پیوستی جناب که شانیدانه و جناب که بگرو امیرو جناب که قرطافی بستینن جناب که قرطافی جناب که قرطافی ایه جناب که قرطافی ای جناب کا قرطافی وانو بالا خو بدن مهل بگو دار بکن جناب کا قرطافی دکوه شونا کسی سیمین او یک هجمار ده دکوه شونا کسی یکمین او یک هجمار ده او تواندی کسی سیمین یک هجمار او تواندی چیه؟ وی آنجی وی مینا کس بیجم بتایبەتی جناب کا قرطافی ای تی داویا لیکره ویراش بیر نکرد ای تی مداین تی داویا لیکره جبوش تی داویا لیکره جبوش تی خبتاندن تک یک آرمانجاوی نهایه او جی کردکرنا پیویه میناد از بیجم تا ویره گوت مینا بس پرس دکم تا جویره گوت آنجی دبیجه اره من گوته تا جویره گوت چای bu mamosta gerek o bu تا جویره گوت پرس دکم اجاكي جو برزكم تجويره قد اريمن تبيج اري من قوتي يعني من قوت وي يعني شنو تبيج من قوت وي اجي من قوت وي تبيج اري من قوتي مثلا شبيجم مثلا بيفا بيجي يعني بيجوي اجي بيجوي جبر بينا اب ايه قوتي داويه لكري ev elvedeki şuna insan ki digre, şuna kese ki digre, şuna tişte ki digre. Jbevece bejin cinab. Jbevece bejin cinab. Les xwazim bara bukşim ser tişte ki. Hatta naka me çend estandının çend cara me estandiye. Yek magot qartafa tawangeye. Cara kedici me estand magot qartafa va qatandeke.
و با جارا سیاجی مهستان مگود جنابکا قرطافیه دویم بزانبن اف ایلو که چاوتی خبتاندن بله وانم حتی که مبسی آوایا اف تیپا ایستان دیه تبی رو مگود ایش بو قرطافا طوانگی یا یک جمار و زاینده میناکس بیجم برفین بریوان دیت برفین بریوان دیت اب ایلبن قرطافا طوانگیه یا کسی یکمین یعنی یک جمار و زاینده ایجی مجاره که گفت قرطافا و قطانده که یا نافکری قرطافا و قطانده که نافکری جبو کسی یک جمار و زاینده نیر مثلا بیجم چیای بلند افچاو دو و قطاندک یعنی ما اف نافدیرا چیا مش همه چیای و قطاند ما قلت چیای بلند مثلا بیجم دریه حوشه هسپی سور يعني دام مقول هسبي صور أزوي هسبيش قال لك هسبا بتقطينم ويددم ناسكرم بوا جبولو جيت بجي قطعة فقط عندك يعني نافديرك جنافدير أنت بتقطينن وجمر دد ناسكرن يعني أب إيه هواي سيمي جيكو معنا قوت يعني من قوتي نبرجي إيه جنابك قرطافية يعني حطينا لك إيه بسي أوايا مثلا هنا كي جارك دنجي إيه بستينن وإيه بجار أوايا بلا خلاف ما وسط أجي كبيجم إيه إيه تقول إيه لبيتك بانشانن بانشان بانشان بلي راسته بتركيجي بجن ونلم يعني انت بالي دكشيني يعني جيد بجن بانشان ما مصدق وقتا بزن جيد بجن ايه او جيد بلم أوانا من مجارة خدر نكبن أو من مجارة خدر نكبن جنابك قرطافي في وايد خمطة يعني يك تبتمندية جنابك قرطافي تم تداوية لكران إيا قرطافة طوانجي تداوية نافديران وإيا بقطاندكش تداوية نافديران يعني إيا قوار داوية لكري بزان لبن قو جنابك قرطافي تدو جي كسي سيمين يكجمار دقرأ يعني تنكر جي كسي سيمين وبرجمار بقرأ يعني تنكر بيجي از بيجم تا جوان را قوت ميناك از بيجم تا جوان را قوت ويا برجمار تنكر بيجي اري من قوتي بيت بيجي اري من قوت وان اري من قوت وان يعني شونا كسي سيمين يكجمار دقرأ بله وانو ام برسي وتنا بينم درباسي جوري كدم بن تنا باشا جوري الدنيا جناب كان جناب كين بربهبين هبين ددونن هب و اك ده حب جناب كين بربهبينن بله هوا لازم كلام بله يعني ما مستطيع بيجي جناب كي أبيني جاية جناب كي أبيني زبا جناب كي بربهبين كرو تجي للسرية وسبتشي ريام رايا باشا يعني جناب كي أبيني جاية باش بيان ما مستطيع نظام باشا وانو جناب كين كمان رتام نهبين هبين هبين تيغوتن يا وسط تيغوتن اما انا بيجن شما وسط تيغوتن يعني شما اب ناف الواجي ناف كاتن كرم
پیورا با جناب کا تام برواجی پیورا جناب کا قرطافی یعنی جناب کا قرطافی مگود نکار شونا کسی پرهجمار بخبتاندن جناب کن بر بهوی تمو دایم شونا کسی پرهجمار یعنی دما گو اف جناب کن خبتاندن تی واته یا گو تی کلیات نابرا گله کساد دنمینه یعنی دما بجم او بهف كتن يعني في التي واتي هاف قلكن ما هاف ناسكر يعني جنابك هاف لشونا يك هجماري ناي خبطانن تمو دايم لشونا پر هجماري تي خبطانن ام بين لسر جيدرك بحردو جنابك شكو دركتن هبانو جنابك ايك تاني لحريما بهدينان وحريما هكاري تخبطانن هك بيتر بوايكي قشتي نابا كرتا تخبطانن اك يعني جنابك ايك جهجمارا يك ودو هدية يعني ام بجن ايك ودو ايك ودي ايك دا يعني او يك ايك ودو اف ايك جهجمارا يك هاتية يعني يك ودو يك ودو هجما جنابك هبجي جبيبا يو هاتية او جي قد زارباي زازاكي دهية زارباي زازاكي دهية تي واتيا بالهجمارية يعني جنابك ماني بربهذين هاف وايكن بلا بانو انا جبو جنابك هاف امينا ذكي بدم از بيجم و كنجي هاف ناسكر و كنجي هاف ناسكر لبير جنابك هاف برهجمارية دنمينه جبو جنابك ايك جي امينا ذكي بدن قو ايك جي وقم قلت لحريمة بهدينان وهكاريتي خبطان براني أدرجم ام قرابين ايكن يعني في اواي تي بيواندن مبورينن ام قرابين ايك يعني ام قرابين هفن يعني مثلا الحريمة مهلالي ام بيجن آمده مرديني واني بفي اواي تي خبطان ليه آلي هكاريه آلی بدیرانه نباشه هم قرابی هفن بشه هم قرابی ایکل یعنی شونا جناب که هف ایک تخمتاندن بله وانو جناب که منی بربهوی جی هفن ببیا ما مست هفو gerek tipan mezin dest pey bike بله راسته yani هفو تیپ مازن دست پی دکن الفبای لاتینی ده به تیپ مازن دست پی دکن و به خاله داوید به افجی تیبتی پرس نیشان نه ببینم پرس نیشان جناب کمانی بهروین افن بله وانو اما درباسی مجاره کدن یان جناب کادوین مجاره دن یا جناب کان جوره دن یعنی جوره هفتمین جناب کن جناب كان لهف خستي وخشك بخوينا وبيجوا وقتها كجدار جدا نخينا جناب كان لهف خستي هذا خلف ما مست ما قي جناب لهف دخن بله عي وصاي معنا كان بيجي تشوا يعني لهف خستي نقول لهف دخن نقول لهف دي كيفن اوانو جبوكم جناب كان لهف خستي فين بكن پیشی گرک ام لسر داچک هم سکن داچک یعنی از خوازم ویجو بجم ده همه زمانان ده جوره پیوه هنن یک لیکر ناف دیر جی ناف وقتاندک جمار ناف رنگ دیر هوکر داچک بانشان لیکر ده جوره هنن آنا جبوكم جناب كن لفخسي فهم بكن جريكم داچكا فهم بكن داچكن دو كردي ده داچكن سركه چنن داچكن كردي
daçek L J D B ev daçekên sereken Yani daçeke bingehîn. daçekên sereke yani daçekên bingehîn belê var hepşa daçekên bingehîn L J D bin ana ev daçekana çima wek peyv tên pejrandin çima wek peyv tên pejrandin daçek hegem ziman an jî hevokê mîna dîwarekî teşbîh bikin yani ji bo ku dîwarek bisekine em va peyvakirek hev sekinin daçek ji mîna xerca nebera be her du kevran e nebera peyvadê yani daçek peyva hev girê dide bê va daçekan peyv bêwate dibe yani hevok bêwate dibe tas ki çawa ji bo daçek di kurdî de ne ji ber wateya xwe ji ber peywira xwe wek peyv tên xebitandin wek peyv tên pejrandin ana bên ser cinavkên levxistî cinavkên levxistî balikariya daçekan û cinavka qertafî ê û cinavkan levxistî hev û êk pêk tên çilo cinavka qertafî çi bû cinavka qertafî çi bû ê cinavka qertafî ê ye cinavka qertafî tevlî daçekên bingehîn cinavkên levxistî derdixîn ortê çawa lê tevlî cinavka qertafî dibe lê jê tevlî cinavka qertafî dibe jê dê dibe tê b dibe pê tevlî cinavkên levxistî lê tevlî cinavkên berbevîn lê tevlî hev dibe lev ji tevlî hev dibe jev d tevlî hev dibe tev b tevlî hev dibe pev cinavka levxistî ya adin çi bû cinavkan berbevîn adê êk e lê tevlî êk lêk ji tevlî êk jêk d tevlî êk têk b tevlî êk dibe pêk cinavkên levxistî ev in tefêm kir çima min cawabê levxistî valê xelef yani tişt nav hev dikevin tiştekî didafirînin Mamoste tim ê qezenc dike tim li ez dixe wallahî ana em ê vana mînaka şîrove bikirin mînak ez bêjim hevano mînakan bixwînin hinderê mînaka de bêxweş were fêm kirin ez sala çûyî lê mam min jê re got tê de çar kes hebûn Hesen pê re çû ev ji bo yekejmarî ji bo cîrakên bernavîn re ev çi qas lev hatine ev avahî jev ketiye hûn tev hatin ew çawa pevketin hûn kengî lêk hatin destên me jêk bûn hûn li hemberî me têk çûn ez ê vî karî pêk bînim ez ê vî karî pêk bînim Pirsê watin hebin em waneya xwe îro bir qedînin jaliyerê ziman de tin hebin paşe em ê karê malê pêşî bidin karê menê malê wek her hefte dîsa careke din pêş peyvanê bêjin bidin nava hevokê de hûn ê wan peyvan bixebitînin komele
sazî, tevger, rêxistin, û pêşeng. Va peyvan û nêwateya wan hîn bibin û di nava hevokê de bixebitin. Komele, sazî, tevger, rêxistin, pêşeng. Karîmenên maliyê din jî karîmenên maliyê weçênekî hûn ê çêkin. Li ser malbatê. Kesekî ji we çê nekiribû. Ji vê vêna jî heman karê malê ji bo hefta bê jî derbas dibe. Yani gelek hûn wêne ser bixebite. Ser malbatê û ser bandora malbatê. Jê zêdetir çima pêşwaziya ma. Çawazindî bûn. Pêşwaziya me jî dîsa du koma beybûn, koma sosin. Ji bo koma beybûn, bara ji me re navên romanên Erebşemo binivîsîne. Ji bo koma beybûn. û ji bo koma sosin jî navê romanên Mehmed Uzun binivîsîne. بله آنو قدیا شکل ما خوره کاغذ خوب زمه کما بیگون کاتشنا بسر نیروز که آب کنیم کما بیگون ناوی رومان عربشه موسا نویساندنن شوان کرد کلا دمدم جیانا بختوار هر سجراس لیکیمن این رومانی بیدم آیه هوپو هیه کما سوسن ما گفتم رومان محمد uzun بنویسینن بیرا قدره سیا ابینه مرنا کاله گیرن رونی مینا ابینه تالی مینا مرنه هوارا دجله هر دو جلدن خواه ابدال روجک روجن ابدال زینی که تب دجراستن وی آوایی کما سوسن اوانو بجاره جی برا بله خرات اوان کما بیبون جو کما سوسن ره هر یک هجماره که کوبارا زنده بستینه زن او جو کوباره که بکردی وشانه دکه جو ناوا وشانن استیا کردی یا استانبولی در دکبه او جی دربار زمان ده لیکونین سر زمان لسر چند دونره پر گوتار و نویس خوش تنته وشاندن اندام کما بیبون بجاره اونی خاطب کرن اوانو پرسی وقتی نبین حتی این هفته به ببینید خیر و خوشیه ده اوگم گود مالی ده به کردی بیبین با کردی بخوینن با کردی بنویسن روش باشور والله انت تشنابه يا والله يروح ازبرع كازير قحوه برتقاله من برتقال خلف تجابو تشنابه شويه معامي امالي خلف رد كولار كرسين زينه